twe turimo kunanirwa gutanga ku ifaranga dusigaranye ku zindi. Ariko ndetse umuntu mukuru uzuvuga ku ndimi azaje gusura umuntu gutatamubwiye ko azoza, umutima ngo ukamukubwira ngo kado yanezerewe ngo ejo uzoje iwiwe. Tuzi gahunda yiwe, tuzi nimba tumiwe mu Mutara, ukama wikora n'abandi bantu ugasanga mu rugo harakinze ngo paste ngo wagiye no kuntu twanezerewe ejo. Tiwobonera telefone imeneka, abareparatere bakakubwira ngo jugunye, ngo uyibonere umwanya, ngo burira Imana yiteka ryose iminota 5. Agira ikigirwamana kinini cha iPhone ya mvise. Ushimwe kubaha ahantu tugiye gukomerezaho ngo tuganire ijambo ryawe. Ndabizi kuri hano hantu utwihishurire cyane, kandi ukuboko kwawe kwiza kugumane natwe, niho twishima byuzuye. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ku magambo agera kuri 3, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turangiza gusoma dukurira ubwatsi iryo twumvise. Muri uwo munezero mwicare tuganirire ikurikiye. Gahunda nuko ziteye. Imana ishimwe kuko ishobora byose. Imana yemeye ko dutangira uyu mwaka twebwe bari hano n'abadukurikira tugejeje aha, ihabwa icubahiro. Ni Imana yo kwizerwa kandi ni Imana ishobora byose. Hari isengesho twasenze, pastori ariteye aravuga ngo wagendanye natwe, wabanye natwe, ryagenze kwa kundi nawe waryumvise. Imana rero iturinze kugeza ubu, ihabwa icubahiro kandi ishirwe hejuru. Ubugira kabiri turashimira itorero Foursquare, Bishop nabo bakorana. Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko kuduha umwanya, kutwemerera kugira ngo tuze hano twishimane n'abera, dusangire ijambo ry'Imana. Ikaze muduha n'umwanya muduha tubiha agaciro. Imana ibagirire neza. Ubugira gatatu, Imana ishimwe ko nawe waje. Dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 2. Turasoma umurongo waho wa 26. Bibiliya iravuze ngo maze uwo mwana Samweli arakura, atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Luka, ibice 2. Turasoma umurongo wa 40, turasoma n'uwa 52. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Amen. 52 haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Ndagira ngo gahunda twayivuganye, nimuze dukurira Imana ubwatsi ku ijambo ry'Imana twumvise. Abageze hano ntimutegereza bakiza barabasanga, kandi tuze tutari bakeya ariko kandi tutari benshi, kuko mu rusengero ho turakwiriwe. Yesu aguha umugisha mukozi w'Imana. Icuranga dukurira Imana ubwatsi, turatamba gusa.
arabaza babikorera mu mutima, arabaza babigaragarisha ingingo zabo. Imvugo y'Imana niyo gukurira ubwatsi. Yes. Amen. Turuke rero nk'umunota umwe tuganire. Amen. Turaganira gukura neza tugakorera Imana neza. Amen.
gukura neza, hanyuma twagera kuri uwo mugisha tugakorera Imana neza. Ushobora kuza kuvuga amagambo menshi, ariko naho hazaza agaruka. Kandi dushobora kuba twaraganiriye iri jambo cyangwa warariganiriye nawe igihe wagiriye ubuntu ukaganira ijambo ry'Imana. Nicyo tuganira. Kaze mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ribagireho ububasha mu izina rya Yesu. Ubundi ijambo ry'Imana ni ryiza kubera ko bakunda Imana baza basubira mu by'Imana yandikishije. Umuntu azavuga iby'undi yavuze, ko byose bigaruka ku Mana. Sinshobora kwicara taravuga ikintu wavuze cyangwa wumvisha abakozi b'Imana bavuga, kuko ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti uzukiza indwara zose ku baryizera bagakora icyo rivuga. Ijambo ry'Imana ni ibiryo biza bitunga umuntu wizera Imana, akabaho, izuba rikava, imvura ikazagwa, akibaho, ubutayu bukaba, akabuhuruka, akagera i Kanani, kubera imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iry'Imana. Imana isa n'ijambo ryayo, ingana n'ijambo ryayo, yubaha ijambo ryayo, iha agaciro ijambo ryayo, kandi icyo yavuze izi gisohoza, niko batubwiye. Amen. Umukristo wese ushaka gukura neza, turaza kubiserukaho, agomba kurikunda. Amen. Ibihe ntibisa iteka, bihora bisimburana, ariko Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose. N'ijambo rye niko rimeze. Nabonye abakozi b'Imana benshi, nirinze kuvuga amazina y'abantu kugira ngo ndasige iryawe kandi nawe uhari. Mwese Imana ibaha umugisha. Twishimye kubana kandi twanezerewe. Gukura rero ni umugambi w'Imana ku baremwe n'ibyaremwe. Amen. Imana ishaka ko dukura. Abantu baza bakura bakava mu bwana, ibiti biza bikura bikera imbuto, inyamaswa zazikura zikororoka. Gukura ni umugambi w'Imana. Imana ishaka ko nkura, Imana ishaka kukura, Imana ishaka ko dukura, kandi mu nzego zose. Amen. Tukigarukiye aho ushobora kuvuga ati se kubera ko pasiteri avuze gukura kandi abona bamwicaye imbere nta ruhinja rurimo? Ariko Imana ishaka ko dukura mu buryo bwuzuye. Amen. Imana ishaka ko dukura mu mwuka no mu bugingo no mu gihagararo. Kandi umuntu wakuze wese, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umuhungu, yaba umukobwa, Yesu ashimwe, iyo yakuze yigirira akamaro, akagirira abandi bantu, akagirira itorero, akagirira igihugu, akagirira n'isi muri rusange. Wifitiye akamaro,
ufitiye sosiyete akamaro, ufitiye umuryango akamaro, ufitiye itorero akamaro, ufitiye igihugu cyawe akamaro. Isi iragukeneye, warakuze nimba ruko. Kandi nimba hari icubura muri ibyo, ukeneye gukura. Yesu ahimbazwe. Nanezerewe barimo baganira ku mvugo y'Imana, ndiyumanganya, ntekereza ibi ngiye kongeraho. Mutima wazumbwira ngo sintinde cyane, ariko singiye kubihindura. Gusa uko bimera hariya nanje ndaba nkiri hano. Duheze Imana icyubahiro. Gukura neza, tugakorera Imana neza. Buriya Imana yaturemye itwiremeye kandi ifite intego zisobanutse, yiteguye guhishurira abo yaremye bose kugira ngo umuntu izimwinjiza mu muhamagarira, ariko kubw'icubahiro cyayo, apana kubw'icubahiro cy'uwahamagawe. Kandi Imana ikorana n'abantu bazima bakuze babasha gukora bizima, igahabwa icubahiro. Amen. Imana niyo ya mbere gucuruza, ni umu businessman, munemerere nitizi yo term, kurusha abandi. Yashoye Yesu wenyine, itubona twese. Ni ukuvuga ngo ni Imana yita ku nyungu zayo, ikanazibungabunga, igakurikirana icyo yavuze kugira ngo igisohoze, still kubw'icubahiro cyayo. Bibiliya ivuga ngo umuntu nankorera, nankunda nkurikire, umuntu nankorera ngo data, apana abantu, data ngo azamuha icubahiro, ariko yakoze. Kandi abana kenshi barakorerwa, batera intambwe bagasakuza, bagira umugisha bakarerwa. Gukura neza, tugakorera Imana. Ni ukuvuga ngo umushinga w'Imana ari bo twebwe, Imana yiteguye ko tuyikorera. Nyuma yo gukura neza, tugakora byiza, bituma Imana ishima, bituma nayo yishima. Iyo abantu hari abana kenshi bakunda ko Imana ikora ngo bishime, ariko iyo abantu bakuze bagira amatsiko yo guhishurirwa umugambi w'Imana, uwo yitera kwishima. Mose yabwiye Imana ngo nimba nkugiriyeho umugisha koko, ukamenya izina ryanje, umpishurire imigambi yawe, kugira ngo ndusheho kukumenya, mbona uburyo nkugiriraho umugisha. Ubundi dukura mu bice bitatu binini. Dukura mu gihagararo, tugakura mu mbaraga, tugakura no mu bwenge. Imana ikeneye ko dukura tukagera ku gihagararo gikwiriye. Imana ikeneye ko tugira imbaraga kugira ngo dufesinge situation monde zigoye. Amen. Gukura tukabasha gukorera Imana neza. Kuba umwana si ikibazo, ariko kudakura haba hajemo agatotsi. Bakuze bose baravutse kandi babanje kuba abana. Imana irashaka ko dukura tukagera ku gihagararo cyiza, tukagira imbaraga,
tukagira ubwenge, tukabasha kwitekerereza, tugatekerereza imiryango, tugatekerereza itorero, tugatekerereza igihugu, tugatekerereza isi, tukabona uburyo dusenga, tukagira orientation y'amasengesho, tukumva ijwi ry'Imana, tukaritegerezanya amarangamutima atuje, rigasohora duhari, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Ibyo nibyo abantu bakuze. Amen. Warakuze mu mbaraga, warakuze mu gihagararo, warakuze mu bitekerezo, bimeze bite? Ubundi iyo twakuze neza, gukura ni ukuva ku rugero rumwe rw'imitekerereze n'imikorere, tukimuka tukagera ku rundi rurushijeho kuba rwiza kubw'icubahiro cy'Imana. Iyo umuntu abasha gutera intambwe akava mu mikorere imwe n'imitekerereze imwe, iheruka akaba ari yinoze mu maso y'Imana n'abantu kuruta iya mbere, haba hariho gutera intambwe no gukura. Itorero rikeneye abahungu bakuze, igihugu nuko, isi nuko, ndetse n'imiryango muvandimwe nuko bimeze. Amen. Ujyaye umwana ntagira umugisha akabana n'ubumuga bwo kudakura, ntaje juru, ntakomera ingingo, ntakomere mu mitekerereze, ababana n'ubumuga ugize umutwaro no gutekereza no gusenga no kuvuza no gutegereza ijwi ry'Imana muri yandi atatu, kwije kugira ngo ihindure ibintu, kwigusaba gutegereza no kukubwira ngo ihangane, nemeye kunyura muri izo nzira. Dukure neza kugira ngo tubashe gukorera Imana neza. Amen. Samweli umuhungu wa Hana mwene Elukana, umugabo wari warashatse abadamu babiri, wahoraga aje i Shilo uko umwaka utashe, akaja gutambira Imana ibitambo, akajana na Hana na Penina wari ubyaye abahungu n'abakobwa, akazamukana na Hana wari warabaye ingumba. Bibiliya izitubwira ngo Imana niyo yari yarazibye Hana indi byara. Hana arabitahura, Hana arabimenya, kubera kuko imitekerereze yari ikuze, ahitamo kuzaja i Shilo gusenga, kuko yibwiye neza mu mutima ko Imana ari izitanga abana. Haravuga ngo nzaje i Shilo iyo tuza dutamba, ngera imbere y'umutambyi nsenga Imana, ningirira imbabazi ikanibuka, ikankiza ishavu n'agahinda, ikamara umubabaro nterwa na mukeba wanje, ikumva gusenga kwanje, nzagenda nisabe kandi nzayisaba umwana w'umuhungu, nimumpa mumpera Imana icubahiro, uwo mwana nimutwita nkamubyara. Amen. Niwe sadaka yanje nzotanga, nzamutura Uwiteka, azabe uwatuwe Uwiteka iminsi ye yose yo kubaho mu isi, kandi abakwaferi abogosha ntibazamukora ku mutwe. Twe turimo kunanirwa gutanga ku ifaranga dusigaranye ku zindi, ariko badusengeye. Amasengesho akugireho ububasha, uzutura mu izina rya Yesu. Hana we yaravuze ngo nabyara umwana azamushira Imana. Yari yaramenye ko ku Mana iyo umugabo atabyaye bari kumwe n'umugore, kandi mu muhana bazi ko batarwaye, imbere y'Imana bo byara kandi umwana akabisadaka. Arasenga. Amen. Umutambyi ngo amurebe, atekereza kuko yasinze, aramubaza ngo ese uzageza hehe isindwe ryawe? Ku murongo wa 16 w'igice cya mbere yaramubwiye ngo ntutekereze kuko ndi umukobwa w'ikigoryi, ibyo nkora mbiterwa n'umubabaro n'agahinda ko mu mutima. Arisobanura. Eri ahanura atabaye mu gitaramo kare. Amen. Ndaza kuvuga ku bakozi b'Imana. Yesu ashimwe.
muzamugiraga ngo ubuhanuzi ngo nugutitira ibitugu bikishaganya umuntu akasama cyane cyangwa kunama agafunga isura. Oya, Eli yaramubwiye ngo ugende, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Yamavuga ngo umuja wawe nkugirire umugisha, gahunda yo gutaha yamiba yamasubira. Wageri muhira ngo Imana iramwibuka ikurikiye ijambo Eli yavuze, aratwita. Bwana sifiwe. Ngo bamubwire ngo tujishira gutamba, aravuga ngo nzosubirayo, Samweli yaracutse, sinzogenda yonka, ndamutegereje, navugiye imbere y'Imana, nimucutsa nzomujana musigeyo. Bwana sifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo uwo mwana Samweli ngo akiri wabimuhira atarajishira ngo arakura. Amen. Abantu ngo bamurebe babona ameze neza, atona imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Mu bantu muri quartier ntiyagira amagawa, ageze n'ishiro, Imana itegereza ko azasimbura bene Eli. Dukure kugira ngo dukorere Imana neza. Samweli yarakuze. Amen. Yesu yarakuze. Yesu cyitegererezo cyacu. Yesu turamya tugahimbaza ngo yarakuze, agwiza imbaraga. Amen. Tiyageza byibuha gusa, tiyari yarashishe gusa. Age mentale na age chronologique n'amaranga mutima ye byamye bizamukana, bakabona arakomeye, bakabona afite n'ubwenge, bitegereza cyane, bakabona n'ubuntu bw'Imana bumuriho. Dukure kugira ngo tubashe gukorera Imana neza. Ni gute dushobora gukura? Naho nshaka gutinda gatoya. Ni ubuhe buryo twokuramo umuntu agakura? Amen. Abantu bakavuga ngo byarahindutse, Imana ikavuga ngo bimeze neza, icubahiro kikabica Imana. Ni gute bizogenda? Ngaya makuru ni uburyo bune gusa, hanyuma twicare. Amen. Ndanezerewe cyane, ndanezerewe cyane, ndatera haleluya, ndatera haleluya mukandi kanya, ndatera haleluya. Lazimani icubahiro. Haleluya. 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 Ni gute twokura? Ni gute twokurira mu mujyi? Ni gute twokura tuba mu ntara? Ni gute twokura twarize cyane? Ni gute twokura tukiri ku ishuri? Ni gute twokura twarize yayandi? Ni gute twokura twarakijijwe gusa tutazi gusoma no kwandika? Tugakura abantu bakavuga ngo twarakuze, Imana ikavuga ngo nibyo, izina ryayo rigahabwa icubahiro. Birashoboka. Ni gute bigenda? Amen. Dufashwa n'uburyo bune. Ubwa mbere ni ukurerwa. Kugira ngo umuntu akure, agira aho agera. Amen. Nuko yemera kurerwa. Twebwe twese. Amen. Umuntu wese uraha wabyawe n'umugore, yavutse ijosi ridakomeye, yavutse atabona. Kandi birashoboka ko nimba yaravutse akwije amezi akavuka batamuteruye, yararize. Bamye bamuhoza atumva atabona, batangira kumurera ubwo. Bamye bamwoza atazi ko yanduye, baramuhanagura. Bamwe bamutegurira bibero, bamuha ibere ngo atangire kwigira haruguru, bamuha imfashabere, bagambiriye gusa ngo akure. Kugira ngo dukure nuko turerwa. Duheze Imana icyubahiro. Isi yahuye n'umuyaga mwinshi, habe na tsunami, mwumvishe ko yari yarabaye. Ariko hari umuyaga wahushe mu isi, uhura n'abantu batandukanye. Abantu bari mu gushaka kwipronounsa, umuntu akamavuga ngo uwo kwivuga ngo abe cimeza, avuge ngo yabaye icarico, nta handi biturutse, ntawe bahuye, ntawe umureze. Tafadhali usamehewe na Mungu. Abakuze bose
bararezwe. Nushaka gukura kugira ngo ugere ku rugero rwiza, uzemere kurerwa. Turerwa mu buryo bwinshi, ariko ndababwira bune. Turerwa n'abakuru batubanjirije, tukarerwa n'abungeri, tukarerwa na Mwuka Wera, amen. Tukarerwa n'abadutoje agakiza. Ubu nararibonye abantu bose bagira, babukomora ku bababanjirije n'ababareze n'amakuru basomye n'ayandi bakurikiranye, bahuza ibyo bakababo bagendeye kuba batanze gukura. Amasomo mwize, imibare mwamenye, formule mwafashe, amategeko muzi n'ama alineya yayo, zaruga muza muvuga. Hari abandi mwumvishije bazivuga, mwafashwe nyuma y'abandi, ni mworohe. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Kurerwa. Umuntu wese warezwe afite amahirwe 100% yo kurera. Kuko uwavutse wese adahuye n'ibiza n'insanganya zo mu isi yobyara. Umuntu warezwe arashobora kurera, no seulement kurera, arashobora no gusiga umurage. Turerwa n'abungeri, tukarerwa na Mwuka Wera. Numvishije umusore umwe avuga ngo yarakumbuye itorero. Amen. Yatashe. Ninicara hariya uze ndakubaza amazina yawe na nimero yawe. Wamuza wihuta maze gusenga hariya mu ntebe. Tutaye ntararangiza kubwiriza. Ndakubaza n'ikindi kibazo kimwe. Amen. Kurerwa. Dufite intambara ya conflit de generation. Abagabo bakuze cyane, abari hagati n'ababyirutse vuba, turasa nakurya kwa badamu bo mu cyaro. Nje nakuriye mu cyaro aho basekuraga imashini z'ibigori zitaraza. Hari ukuntu abadamu kubera imirimo myinshi bageze bafashanya gusekura ibigori, bagahura ari batatu bakabyita kangiringiri ngo banoze vuba. Hariho intambara ya kangiringiri y'abato n'abari hagati n'abakuze, kandi bakarwanira ku Mana idashaje, itabyirutse none, itari yo hagati iteka. Emera kurerwa. Amen. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe. Imana ni nziza ku bagabo bakuze, ni nziza ku bagabo b'ibikwerere, ni nziza ku babyirutse, ni nziza ku nsoro zitwitwe, ni nziza mu migambi yayo yose. Imana ni nziza tuzibutse. Imana ni nziza tunaniwe no kubidefinisa. Ni nziza, tugomba kuyirwaniraho, tugomba kurerwa. Iyo abamwari muzi uko dukeneranye titwoje impaka. Amen. Buriya bato bafite imbaraga barakomeye. Amen. Abakuze bafite experience. Abari hagati bari hagati yabo bose bafite ubujyanama, babasha kumva. Naba intermediaire, naba ambassadeur beza, bahuza abakuze
n'abato. Uko ungana urabereye. Nimba utari mukuru turabizi, ariko nubwo uri muto turagukeneye. Nimba udashaje turabibona, ariko aho uri hagati urakenewe. Nimba ukuze ugeze mu zabukuru turabizi, hari icyo tukugomba, ariko hari n'icyo tugutegerejeho. Dukure kugira ngo dukorere Imana neza. Ubundi byagiye biba kenshi biragaruka, abakuze baravuga ngo abana b'iki gihe ntawe uzi uko babaye, kandi abo bana ntibababyariwe n'abandi, nibo bababyaye. Twagombye guhindura expression tukavuga ngo abana bacu tubibandeho bakuri kirekire, hatarimo umushiha, bayasubiriwemo kenshi, habe n'ikinyoma gisubiwemo, baza bacandika nk'ukuri. Nushaka ku kinyoma, iyo abantu bashaka ko ikinyoma gihabwa intebe, kibo kivuga rimwe, baza bakivuga bakagisubiramo, bakabwira abanyamakuru, abandika, social media ikacyamamaza, kigatinda, kigatredinga, abantu bakakibyukiraho, bakaja kuri lunch igihe kivuga, nimugoroba bakakibibutsa, ubwonko bukagifata. Kanzi ku burere. Hari abungeri bamwe bafite ubwoba. Ubundi iyo urera umuntu umuhindyo yuzuye, ukamubonera igihe, ukamukebura, ukamucaha. Bamwe baza bagabura bakabona n'igihe bagera kuri stade yo gucaha, akavuga ngo ntibikanturukeho, bakumeneyeho ikamavuta, ntaho wo bikwepera, muzohura mutari kumwe nabo, ubazwe naho udafite abagusubiriza, bakubaze ngo se wacecekeye iki? Ezira baramubwiye ngo zuka kuko ari ibyawe, turi kumwe ubikore, kwa maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Tugomba kurera nimba twararezwe. Imana ihimbazwe. Turerwa n'abungeri. Buriya umwungeri, nimvuga gutya ntimuvuge ngo nuko ndi pasiteri. Muzokurikira n'inyigisho za mbere yuko mba pasiteri. Muza mwubaha abashumba, nanje ndimo. Amen. Mbere yo kuza hano kandi ndasubirayo, hari umuyobozi wanje nahamagaye, ashobora kuba yarari mu nama, mbona simubonye, ndi umushumba wa paruwasi, mwandikira SMS ntiri hamwe, nayibura muri message arayibona kuri email yo kumubwira ko naje, kuko ndetse nubundi yombona, kandi sinotegereza kwambaza, ambariza iki mfite akana, namubwiye kandi ntaza yanga ko ngenda, ahubwo azayohereza isengesho. Muzamwubaha abashumba. Nimubyina mukabona gisa yabyinnye cyane, mwagize ibyuya ko muramunyura mukwaha n'ahandi, umutima uzi kubwira ngo ariko aranshumbye, nambwira ngo nceceke, simfite amema ndaceceka, nambwira ngo nsubireyo, nta misonga ngira mu mavi, arasubira ambwire ngaruke. Amen. Iyo umuntu yubaha, abategura atabizi kubaho. Iyo umuntu aca bugufi, hari amavi menshi aba arimo training mu isi itagaragara, azamucira bugufi.
ntukababazwe nuko hari abakuri hejuru. Uzashima Imana kuko ugira abari hejuru yawe. Hejuru haba Imana, munsi hakaba abayobozi, hasi hakaba wowe ku rwego rwawe, munsi yawe hakaba abandi. Uru ruhererekane rutuma abantu bakura neza ni ukugira amakuru. Amen. Kuko bakuri hejuru bo kuzamura ko muranumva ndaza kubigarukaho. Nuko abakuri hejuru bo kuzamura ariko ukagira umutima utinangira nawe wo kohereza ukuboko ngo bagira abandi barushikire. Nuko Yesu ashimwe. Narimo mvuga ngo nukumanura ukuboko kumwe ukunduka kuzamura. Ukuri hejuru, amen. Ubundi amavuta taza atemba ava hasi ngo azamuke, azava hejuru. Hejuru hari data wa twese, munsi hari ubuyobozi yashizeho, hagati no hasi hari twebwe nje nawe. Amen. Ariko ari Imana, ari n'abayobozi, amen, baradukunda. Kuko Imana ihoraho iteka, niyo yashizeho ubuyobozi kandi ishaka kuja munsi yayo mababa. Ariko ayo maboko akuri hejuru ntayikingirije. Amen. Nta muntu ukuri hejuru wo gukingiriza Imana. Iyo umuntu yananiwe gusenga azarakarira abantu, ariko iyo wasenze Imana izibwira abato n'abanini ngo inzira mwoyikwigwamo. Kurerwa n'abayobozi. Amen. Turi muri moto wa kwanza bageze bavuga ngo umuvuga butumwa nahaguruke, tukumva nibwo twovuga zaruga cyane ko kuburizamo ijambo. Siko zaruga zacu ntiziba mu ntebe twicaramo, ziba muri twe. Umuntu yotaha atanayivuze idashize. Umwanya w'ijambo ni ijambo, umwanya w'indirimbo ni indirimbo, umwanya wo guhimbaza ni uguhimbaza, uwo gutaha ni ugutaha, uwo kuryama ni uwo kuryama, uwo kubyuka ni uwo kubyuka, uw'akazi ni uw'akazi, uw'inama ni uw'inama, ubusabane bw'umuryango ni uw'umuryango. Nigeze mbwira abantu turi mu mahugurwa ndababwira nti se umuntu mukuru uzuvuga ku ndimi azaja gusura umuntu gutatamubwiye ko azoza. Umutima ngo ukamukubwira ngo kado yanezerewe ngo ejo uzoje iwiwe. Tuzi gahunda yiwe, tuzi nimba tumiwe mu Mutara, ukama wikora n'abandi bantu ugasanga mu rugo harakinze ngo paste ngo wagiye no kuntu twanezerewe ejo. Nezerewe ngo gahunda z'ejo zipfe. Kura. Amen. Tugomba kurerwa tukagera ku rugero rwiza. Umuntu w'imyaka 35 yeretswe muri Bibiliya harimo Isaya, uko ntagitangaza ubukoze. Wowe ndetse ibyo werekwa ntaho byandikwa ko Bibiliya ntiyayishongerwa. Ni kuri gasuku, ni muri agenda y'umwaka washize, ni muri iPad imenetse, kuri flash yotakara. Itonde utangiye kwerekwa nyuma, apana mubo hagati mu minsi y'imperuka, kandi ubwawe nubwo kwitabwaho ntiburavugutirwa ngo tumenye neza nimba nyina aribwo. Mu materaniro ntitugomba gukunda ikintu kimwe, ariko iyo twarezwe, Bwana sifiwe, Imana ntiyasigiye abantu zaruga, ntiyabasigiye repetition, yabasigiye ijambo. Ndaza kuriserukaho. Tugomba kwemera kurerwa. Iyo twemereye abashumba bahamagawe koko baza baturera bakatwigisha ukuntu dushobora kudiserna, ukuntu dushobora kurondora no gutegera no kumva neza ijwi ry'Imana, tukamenya nimba ari Imana ivuze cyangwa nimba ari abantu batubwiye. Buriya abantu bo hagati, abana n'abantu bakiri bato baza bandika ubuhanuzi bwose,
ariko abakuru siko bazabagira, bazababwumva bwose, ariko bakandika ugukuri kuko bazababugenzuza ijambo ry'Imana. Kurerwa ni imwe mu mpamvu izituma dukura. Twemerere Mwuka Wera, twemerere abashumba. Hari abasore bari muri ministeri ugasanga aba muri ministeri 6 ntagira eglise, uko si ukuri. Sibyo, ntiwoba muri ministeri 6 utagira itorero, utagira aho wanditse, utagira umuntu ugukurikirana, utagira umuntu ugukosora, kuko uri umuntu wese ni umunyantege nke mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mu gihe ubizi no mu gihe utabizi ukeneye inama n'inyunganizi. Impogazi nazo ziza zisuzumwa. Baravuze ngo impogazi ntimuyizi, ni inka zidakamwa bagishaga zikaba mu gasozi ntizitahe. Imana ibaha umugisha. Ariko nazo zagiraga abungeri bazikurikirana nubwo zararagiyo. Barazisuzumaga, barazuhiraga. Amen. Kurerwa. Hari abakristo bazababwira umuyobozi wa gahunda yahawe favor yo kuyobora, yavuga ngo duheze Imana icubahiro, akama yanga yavuye muhira akanga. Akanga kuzamura amaboko nta kibyimba afite. Ngo ni konfi wabivuze, ngo ntiyarazi ko ari uhagarikira, ngo nta mpamvu yo kuma kuzamura amaboko. Wewe nayo maboko uri uw'Imana. Kandi hano ni kwa Mana, si iwacu, si ni wanyu, ni iwacu wa twese. Hano habandi mategeko. Muhaguruke dusenge. Ukamushima mwivi, urataha uhagaze, emera kurerwa. Tuzamura ibiganza dusenge, ukama wumva uraremerere. Ukeneye amakuru mu rukundo kugira ngo ubashe gukorera Imana neza. Samuel arakura, atona imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Abantu bareba bakavivura, Imana yareba ikavuga ngo yavukiye igihe, yavutse hageze, kuko yagaye bene Eli bose. Umunsi bavuga ngo barashaka umwami nk'abandi bantu. Amen. Yarababwiye ngo nimuze munshinje uwo natsi Sambu, uwo nariyibye, uwo narenganyije. Uhereye aho igihugu gitangirira ugeraho gihekera, babura ikirego. Imana yageze imushima n'abantu bakamushima. Niwemera kurerwa, amen, uzigirira akamaro, uzagirira itorera akamaro, uzagirira igihugu akamaro, uzagirira isi akamaro, kandi wararambye kugira ngo Imana igukoreshe ku buso buruta ubwo uhagazeho. Ariko bizashoboka rimwe niwemera kurerwa. Icyakabiri, Bwana sifiwe. Ndatera yindi haleluya mukanya. Bwana sifiwe. Ndanezerewe kabisa. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo twemeye kurerwa, tukagirwa inama, tugaca bugufi. Amen. Amen. Muri ubwo burere tuzadukuramo ikindi. Mbwirira mugenzi wawe ngo gusenga. Gusenga. Gusenga kuza kudukuza. Gusenga Imana, gushaka mu maso h'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo mu bihe nsenga Uwiteka, ngo bizabintarura mu mpagarara, bikanigiza ngo aho Yesu ari, ngo muganyira ibyo nkenye byose. Aririmba gusenga, avuga na bya bitero byose muzi n'abatazi iyo ndirimba ibaho. Araririmba, agera ahantu avuga ngo niyambuye ngo uyu mubiri upfa, nambaye ngo kudapfa iteka, ubwo gusa nibwo mfite akse yo gusezera ku bihe byiza byo gusenga. Ni ukuvuga ngo dufite gusenga, amen, tugasubira tugasenga, tugasenga turi benshi nguko, tugasenga turi bake, tugasenga muri burakeye, tugasenga muri lunch hour, tugasenga nimugoroba,
tugakora overnight, tugasenga twariye, tugasenga twiyirije, tugasenga dukangutse, tugasenga tutarasinzira, tugasengera kure y'imuhira, tugasengera mu rugo, tugasengera muri salo, tugasengera mu byumba, tugasenga duhagaze, tugasenga dupfukamye, tugasenga duteze amaboko, tugasenga duseka, tugasenga turira, tugasenga twabaye seriye, tugasenga dukenyeye, tugasenga tworoheje imyenda, tugasenga. Sema haleluya, Haleluya. tugasenga, Imana ikavuga, tugasenga bikageraho twumva, tugasenga tugahabwa imbaraga zo gutegereza, tugasenga tukazabasha gusenga dushima icyo Imana yakoze. Gusenga nimba ugisenga kubera ko abantu ari benshi cyangwa kubera ko unyura kuri social media, ukeneye uburere, nturatangira gusenga, turakura. Ubundi nimba amasengesho yawe ay'abantu bazi aruta cyane ay'abantu batazi, usenga gake gashoboka, ukwiriye kwiga gusenga. Nimba amasengesho yawe ay'abantu bazi, ayo mubanamo n'abantu, ariyo menshi cyane kuruta yo kwiherera uziranyeho n'Imana, usenga gake cyane ugereranije nuko wakagombye gusenga. Ugomba kwiga gusenga kugira ngo ukure. Iyo dusenga twumva Imana, amen, tituyumva gusa, tuza tuyibona. Iyo dusenga Imana izayihishura. Iyo dusenga, amen, ibyari bituremereyemo bitangira koroha. Iyo dusenga dukira umuvumo w'ubwoba. Iyo dusenga turabohoka. Mu Mana turabohoka, mu Mana turisanzura, mu Mana tugubwa neza. Umugaragu w'Imana yaravuze ngo nzaza ndyama niziguye sinzire. Sema haleluya, Haleluya. kuko ngo Uwiteka ari wumva kuba amahoro. Iyo amasengesho ari make agira umwerera w'ubwoba, abafunguye. Iyo ari make yuzubona na shitani yose, ariko iyo Imana yatangiriye imfunguzo n'ibizibitse, ntawo kwinjira n'Imana. Gusenga, iyo twasenze twararezwe, tugera ku rugero rwiza, amen. Kandi iyo umuntu yasenze akigishwa, abari inyuma ye azabigisha ibyo yagabanye kubamubanjirije. Iyo ufite umushumba w'umuramyi uraramya cyane. Iyo ufite umushumba w'umuhanuzi ukunda guhanura. Iyo ufite umushumba ukunda ijambo, ukunda ijambo. Iyo ufite umushumba uba ku mavi akwigisha gusenga, kuko umuntu wese azatanga ku murage w'ibyo yagabanye. Ariko gusenga ni sawa kabisa. Atukuzwe bilele. Amen. Gusenga we nukuganira n'Imana, Ukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana, gusenga. hari abantu batagira icyacumi cy'umunsi kitari amafaranga, ntagira iminota, ntagira amasegonda, azaryama akarota, yazuka akoga, akambara akamarya. Ukoga ntiyasenze, akaja ku kazi, yagera muri biro ntasenge, yaja muri pose ntasenge, nimugoroba akaza ashonje akoga, agahindura akarya, akaryama, yabataranasinzira agakurikira amakuru, nibyiriwe agasoma WhatsApp, akamwenyura ntacyo yumvise, akarara adasenze, yamara akavuga ngo ni umukristo, agatunga Bibiliya ikajaho ivumbi, ntayisome ku manywa, ntayisome nijoro, akayiburira umwanya, agira ikigirwamana kinini cya iPhone. Ya tiwobonera telefone imeneka, abareparatere bakakubwira ngo jugunye, ngo uyibonere umwanya, ngo uburire Imana y'iteka ryose iminota 5.
ubu kuze ukuntu wo kwisobanurira ntongeyeho ijambo. Uboneye telefone umwanya ukawubonera ibiryo, ukawubonera imatora. Kuri iyi matora ziri mu iduka n'iziri mu mazu zose ntayiza aho iri. Abayigurishije nibo bazi ku mubare wagabanutse, abayiryamaho nibo bazi ku ishashe. Ariko uzureka Imana ikureba ukayirengagiza ikureba, ugakenera kwiguhaza, ugasaba amayitaje, ugasengesha. Senga ukure ubashe gukorera Imana. Ubundi iyo abantu bagufasha gusenga murubahana mukanikoreranira imitwaro, ariko iyo abantu bagusengera bagutwara uko bashaka. Gusenga Imana gutuma dukura. Amen. Ukwiriye kugira uburenganzira busesuye. Umuntu yosenga Imana yubitse inda, yarambitse umusaya hasi, akazaguma akavuga ngo papa ndagukenaye, ndagukeneye. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wasigamye intambwe zacu uzikomere zakurutare. Gusenga Imana umbere Imana icyubahiro. Uzi usenga Imana. Iyo dusenga Imana twubaka ubusabane buhoraho n'Imana. Amen. Izibwira abandi ibyacu iyayibasagurira kuri byinshi yatubwiye. Amen. Uzugira amatsiko yo kubaza Imana. Amen. Gahunda ifite ku buzima bwawe kurapanga iki? Abantu barankunze, abantu banitayeho, cyangwa abantu bampindutse baracecetse, abavugaga ntibagihamagara, abanandikiraga baretse, SMS zabuze kandi amafaranga ntahari. Wewe kurapanga iki? Abantu bo bogenda. Umwuka yanjeho ndaririmba ngo abiringira abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabakoza isoni. Ariko namenye ukuri, wewe ntuzuhemuka wa Mana. Imana ntiyo guhemukira ngo urashaje, ngo intege zibaye nkeya, cyangwa ngo warananutse. Bwana sifiwe. Ngo nta mahiza ntabyibushe, ntawe muhozaho ijisho, cyangwa ngo yarabyibushe cyane ibiro bibaye byinshi sinumva ko twogumana. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe tubuze inshuti tugumane ngo ukwizera. Yesu ngo ni inshuti yacu izahorana natwe. Ikibikwemeza kuruta kubivuga ni ugusenga. Ikikwemeza ko Imana ari inshuti yawe kuruta uko wobibwirwa cyangwa uko wobyitwerera ni ubusabane mugirana. Amen. Bibiliya ivuga ngo erega niwe uza wumva ibyo usabwa, ngo abantu bose ngo bazoza ahuri. Abantu bose bazoza ahuri. Gusenga Imana. Icyanyuma ni ijambo ry'Imana. Yeme bantu b'Imana, abasenganye Bibiliya, abo bitagoye tuzishire hejuru. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Umuntu yikoze byose bikorerwa mu nzu y'Imana atabivomamo hano, abafite ibikoresho bike hafi ya ntabyo mu gihe ari imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Ubundi ijambo ry'Imana turarisoma tukongera tukarisoma. Amen. Tukaritekerezaho, tukaryigeraho, ryadutsinda tukihana, tugakora ibyaryo,
rigakora ibitangaza. Turikura mu mpapuro tukarishira mu mutwe, tukaryizeza umutima, tukaryatuza akanwa, rigakora igitangaza. Dusoroma muri Bibiliya, tugatekera mu mutwe, tukizerera mu mutima, tukatuza akanwa, ibitangaza bikaba. Uzusoma ijambo ry'Imana. Kubaho ubuzima bw'ijambo si ukugira lecture ndende. Kubaho ubuzima bw'ijambo ry'Imana ni ukwiadapta ku maprincipe y'ijambo ry'Imana. Rivuga kwizera ukizera, rivuga kubabarira ukababarira, rivuga kwihangana ukihangana, rivuga kwezwa ukezwa. Iyo uviva ubuzima bw'ijambo, amen, rifite ubugi, rifite akanwa, rifite imbaraga, rifite gukora, rifite kuvugisha abacecetse, rifite gucecekesha abasakuza, rifite imbaraga zo kopera mu buryo bwose, aho urikeneye hose ubaye urifite, rirentervena rigakora iyo urifite. Dawudi yaravuze ngo, umugaragu w'Imana yaravuze ngo, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje ngo kugira ngo ntagucumuraho. Niki kiza kikurera wewe niki kiza kigufasha? Niki kigufasha kuguma kuba umukristo? Niki kigufasha kunyura mu birenge by'abantu batandukanye? Niki kigufasha gukorana n'amatsinda atandukanye? Niki kigufasha kwiyadapta kuri situation uhura nazo? Ijambo ry'Imana n'amasengesho n'abungeri bafite inararibonye bazagufasha gukora. Kavuga ndi magambo abiri munemerere mbe ko kusimbuka kubera ibyishimo, hanyuma nicare turaganiriye uwo kwibaza ngo ese byagenze gute, twamubwira ngo byagenze gute. Nanje wagenze cyane, ndumva hari ikibaye kubw'icubahiro cy'izina ryawe. Aiwajuruwe uhora unyibutsa ya magambo mu bihe, mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Haleluya, Haleluya. dukore twagura ubwami bw'Imana. Ugira abakurera, ugira ibihe byo gusenga, ukunda ijambo ry'Imana, reka ngo ubwize ukuri, uzabaho. Uzabaho nubwo ibihe byokomera. Ndabona onkere hariya mwagize umugisha kabisa ko murarya muri burakeye, ni mwari muri uriya ni mwarimu kabisa. Urumwe mwareka kurakarira abantu, mwabantu bari hagati mwe mwabaye abambasaderi beza bahuza abakuze n'abato. Tuzaririmba twese urufaya n'abato n'abakuru. Tuzaririmba Haleluya, mureka mbabwire ibigezweho ni byinshi, ariko Sulemani yabivuze mbere tutarazi ino mvuga si Rwanda ni mwisi. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaravuze ngo ibiriho nibyo byahozeho, ibyo tureba nabyo byabanjije kuba. Mureke mbabwire, impango n'impararo zahozeho, lakini Mungu ni yule jana hata leo, milele habadiliki. Wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu,
karibu kufikia ahadi zako. abantu barezwe nibo bonyine gusa bataza babalashe muri uru rugendo. Ubundi iyo wagize imana yo kubona abakuru baza bakubwira, reka nkubwire, mubigize experience y'abantu mata, ni intege nke zabo, ni ugutsindwa kwabo no gushobora kwabo. Intege nke plus imbaraga, ça fait partie de l'expérience. Iyo ugira amakuru wamenye, uba ufite amahirwe, amen, yo gutungana mu mitego yahukijwe. Imitego urayumva. Iyi mitego yahukijwe ntiyo gufata, imitego yahutse ntiyo fata abantu. Ariko iyo utagira amahirwe yo kure, uza utungana mu birabo gusa. Wagira gutimbaga tukamushibuka, wagira gutibintu bikaba kubera nta makuru. Arabiye zivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Umuririmbyi yaravuze ngo hari amakuru meza ngo amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo. Abataramyi bakera baratara, bafite amakuru, bafite CV z'ibitara, bafite CV z'ubuhanuzi, bafite CV zo kuvuga kundi, bazi aho ubuhanuzi buza buvugirwa, bazi ko abantu batandagazwa, bazi ko abantu bubahwa, bazi ko abantu bacirwa bugufi, bazi ko abantu bategekwa, bazi ko abantu bacecekeshwa, bazi ko abantu bakeburwa, bazi ko abantu bazaboroha kugira ngo bahinduke icyo Imana yagambiriye ko bazabaca. Imana ibaho umugisha, mureke dukure. Umurima w'Imana ni munini. Fils, mutanitayeho, musimbuke bingana nuko mumerewe mu mutima. Timundebe, nanje nyine ndi hano.